بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نواصل درسنا بإذن الله تبارك وتعالى، والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة يملو لا ينو يقومنا. إن شاء الله تمتاجن انقطلالن የአህባሾችን ጥመት የምናጋልጥበት የሆነ ሪሳላ ነች። ባለፈው ትምህርታችን ላይ እነሱ ያው ሽርክን በአላህ ላይ እንደሚያበቁ ያየንበት የሆነ ትምህርት ነው። እስቲጋታም ሆነ እስቲዓዛና እስቲዓና በአሟቶችም ሆኑ ሙታን ባልሆኑት ይቻላል ብለው ባሉ ያሉትን አይተናል። እንግዲህ አሁን ያንን ስናይ ደግሞ ከቁርአን ማስረጃ እያጣቀስን ነበር። አሁን እነሱ ደግሞ ከሐዲስ እያጣቀስን የምናይበት ይሆናል። ምን ይላል እዚህ ጋር? والآيات والأحاديث أحاديثنا القرآن والقصص في هذا المعنى بزه سنس حساب لا كثيرة በጣም ብዙ ናቸው ይላል። በጣም ብዙ ናቸው። وهي እርሷም ተድሉ ታመላክታለች على أن المشركين الأولين የመጀመሪያዎቹ አጋሪያኖች በአላህ ላይ የሚያጋሩት የሆኑት አካላቶች يعلمون የሚያውቁ መሆናቸውን أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق ፈጣሪው እሱ መሆኑን አራዚቁ ሲሰይሰው እሱ መሆኑን አናፊዑ ጠቃሚም አላህ ጎጆም እሱ መሆኑን የመጀመሪያዎቹ አጋሪያኖች ቀደምቶቹ ያውቁታል። ይሄንን የሚያውቁ መሆናቸውን ያመላክታል አልአያቱ ወልአሐዲሱ ማለት ነው። ቁርአን ሐዲሶችና የነብዩ የሆኑ አሐዲሶች ማለት ነው። ግልጽ ነው። ወኢነማ ብቻ አበዱ አሊሀተሁም እነሱ አማልክቶቻቸውን ከአላህ ውጭ ያሉ አማልክቶችን ያመለኩት ብቻና ብቻ ነው። ለምንድን? ሊየሽፈዑ ለሁም ለነሱ እንዲያማልዱላቸው عند الله አላህ ዘንድ እንዲያማልዱላቸውና እንዲያሸማግሏቸው ነው ይላል። ወይቀርቡሁም ለደይሂ ዙልፈን ወይቀርቡሁም እንዲሁም እንዲያቀርቧቸው ነው ለደይሂ አላህ ዘንድ ዙልፈን መቃረብን እንዲያቃርቧቸው ነው ያመለኳቸው። ፈከፈረሁም ሱብሓነሁ ቢዛሊክ በዚህ ተግባራቸው ግን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከእስልምና መንገድ አወጣቸው ከሃዲያን ናቸው ብሏላቸው። ወሐከመ ቢኩፍሪሂም ወሽርኪሂም በሳቸው ክህደትና በአጋሪያነታቸው አላህ ፈርዶባቸዋል። ወአመረ ነቢየሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢዩን ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዞታል። ቢቂታሊሂም እነሱን በመጋደል ላይ ተጋደላቸው ብሎ አዟል። حتى تكون العبادة لله وحده أملكوت لله بجنة بجس كم تكون درس دقدلتشو نبي صلى الله عليه وسلم أزواج شوال ملك تنيو عليه الصلاة والسلام بعريكاتهم دميلون الله ميهو بقرآن دميلان قاتلهم تقادلتشو حتى لا تكون فتنة مدر لا شرك اسكمات درس تقادلتشو ويكون الدين كله لله ሃይማኖት ዒባዳ ሙሉ ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብቻና ብቻ እስከሚሆን ድረስ ተጋደላቸው። መልእክተኛውም በሐዲሳቸው ምን አሉ? ኡሚርቱ አን ኑቃቲለ الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ሰዎችን ላ ኢላሃ ኢላላህ እና ሙሐመድ ረሱል የሚለውን ምስክር እስከመሰክሩና በዛ እስከሚሰሩ ድረስ እንድጋደላቸው ታዘዣለሁኝ አሉ። وإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعرضهم إلا بحقها ይሄንን ካሉና ከመሰከሩ እስልምና ውስጥ ከገቡ ከኔ ደማቸውንም ገንዘባቸውንም ክብራቸውንም ጠብቀዋል ያሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። وقد صنف العلماء في ذلك كتبا كثيرة ይሄን በተመለከተ ዑለማዎች ብዙ መጽሐፍቶችን ደርሰዋል ጽፈዋል። وأوضحوا فيها حقيقة الإسلام በዛ በኪታብ ውስጥም የእስልምናን እውነታን ግልጽ አድርገዋል። الذي بعث الله به رسوله መልእክተኞችን የላከበትን የሆነ ትክክለኛን እስልምና እውን የሆነውን እስልምና ግልጽ አድርገውበታል። وأنزل به كتبه መጽሐፍቶችን ያወረደበትን የሆነን እውን የሆነ እስልምናን ግልጽ አድርገዋል። وبينوا فيها በኪታቦቻቸው ውስጥ
አብራርተዋል። ዲነ አህሊል ጃሂልያ አህሉል ጃሂልያ እነሱ የነበሩበትን ሃይማኖትን ወዐቃኢደሁም የሳቸውንም መጥፎን እምነቶችን ወአዕማለሁም ሙኻሊፈተ ሊሸርዒላህ እነዚሁም የአላህን ሸሪዓ ለሚጻረኖች ስራቸውንም በዛ በኪታባቸው ውስጥ እነሱ አስፍረው ገልጸዋል። ወሚን አሕሰኒ መን ከተበ ፊ ዛሊከ በዚህ ላይ በጣም ውብ አድርጎ ከጻፈው ውስጥ አንዱ ማነው? ሸይኹል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያ ረሒመሁላሁ ተዓላ ነው አሉ። ፊ ኩቱቢሂል ከሲራ በብዙ መጽሐፍቶች ውስጥ ይሄንን አህሉል ጃሂልያ የነበሩትን እምነትና የእሳቸውን ሃይማኖት የእሳቸውን ሸሪዓን የሚኻለፍ ስራ ግልጽ ነው ኪታቦች ውስጥ ግልጽ ካደረገና ካብራራው አንደኛው ነው አለ። እሱ ከጻፋቸው ኪታቦች ውስጥ ወሚን አኽሰሪሃ በጣም አነስ ያለችው ኪታቡ ቃዒደቱን ጀሊላ አው ቃዒደቱን ጀሊለቱን ፊ ተወሱሊ ወልወሲላ የተሰኘ ኪታብ አለች። ግልጽ ነው የላቀች መርህ ናት። ተወሱልና ወሲላን አስመልክቶ የመጣ የሆነ ምን አለ መርህ አለ። ይህን ስም አርጉታል። ቃዒደቱን ጀሊላ ፊ ተወሱሊ ወልወሲላ የተሰኘ ኪታብ አለው። ያንን ኪታብ ለሚያይ ለሆነ ሰው ሸይኹል ኢስላም ተይሚያ ሐቂቀተል ኢስላምን አላህ መልእክተኞች የላከበትን እውን እስልምናን መጽሐፎችን ያወረደበትን እውን እስልምናን ግልጽ ያደረገበት አህሉል ጃሂልያ እነዛ መሀይማኖች ግልጽ ነው ያሉበትን ሃይማኖትና እነሱ ያሉበትን እምነት እንደዚሁም ሸሪዓን የሚኻለፍ የሆነ ስራቸውን ግልጽ አድርጎበታል እዛ ኪታብ ውስጥ ይለናል። ኢንሻአላህ ማየት የፈለገ ወደዛ ኪታብ ገልጦ ማየት ይችላል ማለት ነው። ቃል አልፈስሉ አሳኒ ሁለተኛው ክፍል ይለናል። ሁለተኛው ክፍል ይህ ሁለተኛ ክፍል የሚያጠነጥረው ስለምንድን ነው? ተሕሪፉም ሊሲፋቲላህ ተዓላ እነዚህ አሕባሾች የምንላቸው የአላህ ሱብሓነሁ መገለጫ ባህሪያቶችን አላህ ለራሱ ያጸደቃቸውን መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለሱ ያጸደቁለትን ሲፋ መገለጫ ባህሪያቶችን ምን ያደርጋሉ? ያልሆነ ትርጉም ይሰጣሉ፣ ያንሻፍካሉ፣ ያወላግዳሉ። ለዚህ ነው ይሄ ስለዚህ እሳቸው ማወላገዶችን አስመልክቶ የሚያወራ ክፍል ነው ይላል። فالأحباش أحباشوች ጀማዓቱል አሕባሽ ወይም ፊርቀቱል አሕባሽ የሚባሉት እኒህ ጠማሞች የረውነ ይመለከታሉ ውጁበ ግዴታ ነው ብለው ይመለከታሉ ተእዊል النصوص الواردة في الكتاب والسنة في صفات الله جل وعلا ግልጽ ነው የአላህ መገለጫ ባህሪን አስመልክቶ የመጡ ቁርአናዊና ሐዲታዊ ማስረጃዎችን ግልጽ ነው ሌላ ትርጉም መስጠት ግዴታ ነው ብለው ይላሉ። ግልጽ ነው ለምን? ምክንያቱም ظاهر الكتاب والسنة ግልጽ ነው አው ظاهر نصوص الكتاب والسنة الواردة في صفات الله كفر ይላሉ። የአላህ መገለጫ ባህሪን አስመልክቶ የመጡ ቁርአናዊ ሆነ ሐዲታዊ ማስረጃዎች ዛሂራቸው ኩፍር ነው አይፈለግባቸውም ይላል። ግልጽ ነው ይሄ ነው በግልጽ በባፋቸው ይናገራሉ። ይሄ ለዛም ነው ለዛም ሲሉ ነው ቁርአናዊና ሐዲታዊ ማስረጃዎች የአላህን ሲፋ በተመለከተ የመጡት ማስረጃዎችን የሚያውሉት ያልሆነ ትርጉም የሚሰጡት ማለት ነው። ለምን? ዛሂራቸው ኩፍር ብለው ስለሚያስቡ እነሱ። ሱብሃንአላህ ቁርአን ዛሂሩ ምንድነው? ኩፍር ነው። ይሄ ማለት ሷሃቦች ቀደምት ሰለፎች ሲሄዱበት የነበረው አቋም የኩፍር አቋም ነው ማለት ነው። حتى جاء هؤلاء المخالفون يزنور لما عليه السلف ሰለፎች ላሉበት ነገር የሚቃረው ሰዎች እስከመጡ ድረስ ግልጽ ነው አይደለም? ለምን እነሱ ያወሩላቸው ከኋላ የመጡት ናቸው። ከአይመቱል አርባዓ በኋላ የመጡት ናቸው በተአዊል ውስጥ የገቡላቸው። ግን ከዛ በፊት ያሉትማ ተአዊል አያውቁም ነበር። እንደዚህ አይነት ነገር ያልሆነ ትርጉም አይሰጡም ነበር። እንደው ዛሂሩ ኩፍር ነው የሚባል ቃል ከነሱ ወጥቶ አያውቅም። ግልጽ ነው አይደለም? ታዲያ ይህንን ከየት አመጡት ከተባለ ከጀህሚያዎች ከሙዓጢላዎች ነው ያመጡት ይህንን። ግልጽ ነው ንፋቱ ሲፋቲላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የአላህ ሱብሓነሁ መገለጫ ባህሪን ውድቅ የሚያደርጉ ሙዓጢላዎች እና ጀህሚያዎች ከነሱ የወረሱት የሆነ እውቀት ነው። ምን ተእዊል النصوص ገብተና ወኢላ فالقاعده مرء ግልጽ ነው አይደል? الواجب في نصوص الكتاب والسنة إجراؤها على ظاهرها
الواجب في نصوص الكتاب والسنة كذا አይደለም نصوص الكتاب والسنة አስመልክቶ የመጣው በእኛ ላይ ያለው ግዴታችን ምንድነው اجراؤها على ظاهرها ይፋ በሚሰጠው ትርጉም ላይ ማስኬት ነው ሌላ መፈላፈል አይደለም امروها كما جاءت بلا كيف ይላሉ ሰለፎች እንደመጣ አሳልፉት እንዴት የሚባል ነገር የለም ከኋላ የመጡት ደግሞ አራ አይሆንም ይሄ ኩፍር እኮ ነው الرحمن على العرش استوى ظاهر كفر لا كذا استوى معناه ምንድነው አሉ استولى كذا تأويل المعنى معنى هذا كذا الناس تأويل اللفظ بيجروا ኖሮ በቀየሩት ምክንያቱም ባባቸው ይናገራል الرحمن على العرش استوى የሚለው የቁርአን አንቀጽ ባይኖር ግርግር ነበር አለ ይሄ መጆር ይሰምቻል ሱብሃንአላህ ቢፍቁትና ቢቻላቸው በፋቁት ነበር ነገር ግን አይችሉ የዝኑ አይችሉ ምንድነው የሚችሉት እነሱ አህለ ሱናዎች ላይ ማጥላሊያ መለጠፍ የዝኑ ሐቂቀተን ሙጀሲሞቹ እነሱ ሆኖ ሳለ አህለ ሱናን ሙጀሲም ማለት እንዴት ሆኖ ካላችሁ እነሱ መጀመሪያ ካመሳሰሉና ጂስም ከመሰላቸው አላህ ጂስም ካደረጉት በኋላ ነው የነፈዩት كذا فكل معطل ممثل ማንኛውም የአላህ ሲፋ የሚያራቁት የሆነ አካል ሙመሲል አመሳስሎ ነው ያራቁት አለበለዚያ እንዴት አራቁት አላህ ከአርሽ በላይ ነው ስትል ይሄ ከአርሽ በላይ ነው መخلوق ከቤት በላይ እንደሚሆነው ተመልከቱ አላህን በመخلوق ካመሳሰሉት በኋላ ላ አይደለም ተቆጣጣሪ የሚባለው كذا መጀመሪያ አመሳሰሉት ከዛ በኋላ ሲፋውን ነፈዩት كذا ስለዚህ الرحمن على العرش استوى كذا አይደለም ظاهሩ ምንድነው لا يراد አይፈለግበትም የሚፈልገው ምንድነው ተأويل ነው اول የሆነ استولى سبحان الله وهذا خلاف ما اجمع عليه المسلمون من لدن الصحابه والتابعين كصحابዎች كذا እስከ ታቢዒዎች كذا አይደለም ሙስሊሞች አንድ የሆኑበትን የተሰባሰቡበትን የተስማሙበትን እምነት የሚጻረር ይዝነው ከሷሃባ ጀምሮ ታቢዒዎች አጥባው ታቢዒን الى ائمه الاربعه ድረስ ምንም الرحمن على العرش استوى ሚለው ሲፋ ላይ ምንም ኺላፍ የለም ينزل ربنا يذ بل يده مبسوطة له يدان حقيقية يزرع ومن سار على نهجهم إلى يومنا هذا اسكان نبت كندرس بالنسو بودانا لي بالنسو كوت لا يتغوازو كيسون يتغوازو السوج النسو نبتن أمنت يميصارون كصحابوች አንድም مسكين كيسون አይደለም نصوص الواردة في الكتاب والسنة حول صفات الله እንደው ተأويل ግዴታ ነው ያለ እስኪ ማን ነው مسكين سبحان الله فإنهم بيصنع لك من سلفوج تابعيوج أئمة المسلمين يعتقدون بلباتش يمنالو وجوبا قدتا من الإيمان ما من قدتا من بما دلت عليه نصوص أسماء الله وصفاته قرآنوي إن حديثه يا الله سمنا بهايدوچن يميتكم بتن بيصنع لك معنى من غير تحريف يعلم مزبط ولا تعطيل يعلم مربط ولا تكييف يعلم زرزرونه ولا تمثيل يعلم مساسل يمنع فإنه بيصنع الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى يومنا هذا بيصنع ومن سار على نهجهم يعتقدون وجوب الإيمان بما دلت عليه نصوص أسماء الله وصفاته من المعاني كذا ስለዚህ የአላህ ስሞችን ያዘ የአላህ ባህሪያቶችን ያዘ ቁርአናዊ ሐዲሶች የሚጠቁበት ጥቆማን ማመን በዛ ግዴታ ነው ያዕተቂዱን ያምናሉ وجوب الإيمان بما በዛ ነገር ማመን ደለት በጠቆመበት ነገር عليه نصوص أسماء الله وصفاته የአላህ ስምና ባህሪ የሚገልጹ ሆኖ ማስረጃዎች من المعني ከትርጉም በጠቁበት ነገር ላይ ማመን ግዴታ ነው ይላሉ الرحمن على العرش استوى
معنى من دنو على وارتفعنا كما جاءنا بالآلية أبو العالية كسن دمت ومجاهد كسن هذا هو أكبر تلاميذ ابن عباس كان نسمته على وارتفع صحيح بخاري لا يلنا سلام الرحمن عشان تفسير له على وارتفع سبحان الله جبتنا ويؤمنون يمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فالمسلم مثلون اندلل وهو السميع البصير السم سمينا تملكات دهونه يكثر وهو السميع البصير الله سمينا تملكات ملكا مخلوق وجعلناه سميعا بصيرا سمينا تملكات مكاكلات تشابه الا ስለዚህ ለምን ሰማዕና በሰውን ካለ ውድቅ አላደረጉት የመስማት የመመልከት ባህሪ ለምን ካለ ውድቅ አላደረጉት ግልጽ ነው እነሱ የሚከተሉት ምንድነው ሼኻቸው ኢማማቸው አብዱላህ አልሐረሪ አልመልዑን ያስቀመጠላቸው ነው ተከትለው የሚሄዱት እሱ 13 ወይም 12 ሲፋ አስቀምጦላቸዋል ያንን ያምናል ከዛ ውጭ ፈላ ግልጽ ነው ሲፋ ذاتيه كذا ذاتي هو صفاتين أزرقالو كذا وج لا أي ملكتاቸው كذا لا بد من التأويل فيها تأويل يسفلقاتها لا بد نسألها العافية فلا ينفون عنه كالله يود كيادركم ما وصف به نفسه راسني يجلسبتن مجلجا الله راسني يجلسبتن مجلجا እኒህ ሙስሊሞች ሰለፎች ተብዒዮች የነሱን ጎዳና የተከተሉ እስከ የውም القيامة ድረስ አላህ የራሱን የገለጸበት መግለጫ ውድቅ ያደርጋል ያምናል ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ቃልን ከስፍራው አያዘናብሉትም ግልጽ ነው ቃልን ከስፍራው አያዘናብሉትም ተቀምጧል በዛው ላይ ነው ሌላ ትርጉም አይሰጡትም استوى بمعنى استولى ነው አይደል لا اله الا الله እንዴት ነው ይሆናል كذا ولا يلحدون في أسمائه وآياته يا الله سمنا يا الله أنا كستبت ملكته إلحاد عن الحق ميل لكم آزنبلون آجدلون ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه يا الله مجلج أباهي بمخلوق مجلج أباهي آيام مساسلون كيف يورم عند مخلوق مجلج أباهي نبلو آيين لمن لأنه مكنياتهم الله لا سمي له موكشي له هل تعلم له سميا موكشي تاكلت عنه فلا يلم موكشي له ولا كفو له لا الله بيت له ولا ند له لا الله بالانت له ስለዚህ የሱን መገለጫ ባህሪ ከመخلوቁ መገለጫ ባህሪ ጋር በከይፍየም ሆነ በተምሲል አያመሳስሉትም سبحان الله يهين يسلفوچ እምነት የሰለፎች እምነት ይሄ ነው ኢማም الشافعي رحمه الله من ይላሉ آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله قلقل إمام الشافعي يقول آمنت بالله فالله أمن له وبما جاء عن الله كالله بمتاوى من الله على مراد الله الله بفلقه ملك يسنو أشاعراوች ማቱሪዲን በፈለጉት አይደለም አላህ በፈለገበት አላህ የፈለገበትን ግልጽ አስቀምጦታል الرحمن على العرش استوى ግልጽ بل إذا مبسوطة የፈለገበትን ተናግሯል በዘን وآمنت برسول الله በመልእክተኛው አምኛለሁ وبما جاء رسول الله كملكتنيو بمنتو امنيالو على مراد رسول الله بملكتنيو فلاغوت بفلغوبت اذا እንድናምንበት በፈለጉበት እምነት አምኛለሁ ይላል እጅግ ሰጥቻለሁ ይላል ግልጽ ነው ስለዚህ ከአላህና ከመልእክተኛው በመጣ አስመልክቶ ሊመና ከይፋ አይገባኝም ነው ግልጽ ነው አይገባኝም وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أحمد من أحمد بن حنبل نؤمن بها
ኑእሚኑ ቢሃ በሷ እናምናለን بآيات الصفات وأحاديثها ونصدق እውነት ነው ብለን እናረጋግጣለን ولا نرد شيئا አንድ ነገር አንመልስ ونعلم أنه قال أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق ملكتين عليه الصلاة والسلام يمتبت نجر أونت نترجعت مهون ناقل ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بملكتين يلا من لا شانس عنا استبابلهم ولا نصف الله ما نقلصه بأكثر ببلة مما وصف به نفسه راسون تجلس بتمجلس بهري ببلة ينقلصه الله راسون قلصوتا እንቀበል አለን ስለዚህ استوى ብሎ ገልጾት ራሱ የበለጠ አድም ይስተውላል ለምኛ መልእክተኛ የወጡበት ሐቅ ነው አለ በሐዲሳቸው አላህ ከአርሽ በላይ ሆኖ ይናገራል ከሰማይ በላይ ሆኖ ይናገራል ቁርአኑ ይናገራል ከኋላ እንመጣ ደግሞ ላ አይደለም የተፈለገበትማ ይሄ ነው ላ ኢላሃ ኢላላህ ግልጽ ነው ማን ቀደማችሁ ومن الصفات الجليلة لا تقالوت كيجيتا الصفات مجلة أبهارات وسط لربنا لله لجيتا كتصدقوت يلاقو مجلة أبهارات وسط سبحانه وتعالى تجبويتا الواردة في الكتاب والسنة بقرآن والسنة وستيمتوت التي يجب على كل مسلم بمن مسلم الإيمان بها بس مامن قديتا يمون وإثباتها لله والله مصدق قديتا يمون سبحانه على ما يليق بجلاله وعظمته بس لنا بميقبا ملكو قلتنا علم مصدقنا مامن بكل مسلم لا قد يمونه قلتنا علم قرآن يمون حديث ماسرجا وجه صفة يميتكم عندنا مدنو صفة الوجه لي الله بفيت يقلسها قلنا صفة العينين ولت عين له صفة السمع والبصر قلنا صفة الساق صفة الاستواء على العرش صفة المحبة صفة الغضب إلى غير ذلك صفة النزول صفة الضحك صفة الفرح صفة الغضب قلنا كل أنا من باتشوال كل قلنا صفة الوجه الله بفيت الجلسة فيت هل الله نعلم كل من عليها فان كل من عليها أي على الأرض مثل لا يلهن فان يتأهل ويبقى يقال وجه ربك يجيتها فيت كلام ذو الجلال والإكرام قلنا يلقننا يكبر بالبيت هنا يجرما موجز بالبيت هنا الله فيتك الله ناسم بفيت جلسه ويبقى وجه ربك وجه بمعنى الذات هنا رب السماء ذات أيضا ذاتي الله قلنا سلزي الله بفيت جلسه ويبقى وجهه هو بضمه ولتنيا دمو ذو الجلال والإكرام إذن يا الله فيك من دونه ذو الجلال والإكرام حقيقة ذات النور ذي الجلال والإكرام على القرآن النبر وجه بيقولون حقيقة مكنياته وجه من دونه بمعنى الذات نور ربك كسر النبر ربك ذات نبر ذي الجلال والإكرام بنور أهون نقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وصفه للوجه قصد الله سبحانه وتعالى فيت متصف بالجلال والإكرام أو بالجلالة والكرام بس يمكن اسم الله سبحانه وتعالى فيت قصدنا وقال سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه مدلا يلا نقر كله طافينه يا الله فيت سيكال يوسف آية طافها قصدنا حقيقة ذاته بيون زبوتها لي وجه كمتا لمن متا كذا وجه سلالون وجه ملون يا متا باينورو وجه الله رسنا ينصف نبر
ነበር ፊት እንዳለው አያረጋግጥም ነበር በሐዲስ መጥቷል መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ምን አሉ ሒጃቡሁ ኑር هل رأيت ربك ተብሎ ሲጠየቁ ጌታን አየህን ተባሉ ምክንያቱም በሷሃቦች መካከል ምን ነበሩ አለመግባባት ነበር አንዳንዱ አላህን አይቷል አንዳንዱ አላየም ከሚሉት አይሻ ናት አብዱላህ ብን መስዑድ አይቷል ይላል ሒጃቡሁ ኑር ግርዶሹ ብርሃን ነው ለው ከሸፈሁ ቢገልጠው ግርዶሹ ለአሕረቀት ባቃጠለ ነበር ሱቡሃት ወጅሂ የፊቱ ብርሃን ቀልቀልቶ መንታ ኢለይሂ በሰሩ ምን ኸልቂሂ የሱ አይን የደረሰበት መኽሉቅ ሁሉ ያቃጥል ነበር ሱቡሃቱ ወጅሂሂ አዩሃ አይደለም አላህ Subhanahu ወጅህ ምን አለው ሱቡሃት ብርሃን አለው ሱብሃንአላህ في الصحيحين يصدقم ملك صلى الله عليه وسلم من قالوا جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن لا إله إلا الله كذب الإمام ننقرا قلتنا كذب الإمام ننقرا ስለ አላህ ከመልእክተኛው የበለጠ የሚያውቃል ስለ አላህ ከአላህ የበለጠ የሚያውቃል ግልጽ ነው في الصحيحين ቡኻሪና ሙስሊም ይጸደቃል መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال جنتان ሁለት ጀነቶች من فضة አለ ግልጽ ነው ከብር አንየቱሁማ وما فيهما እቃዎቻቸው በጀነት ያሉ ነገራቶች ሁሉ ከብር የተሰራላል وجنتان ሁለት ጀነቶች አሉ ደግሞ من ذهب ከወርቅ የተሰሩ አንየቱሁማ እቃቸው وما فيها በውስጡ ያለው ከወርቅ የተሰራ وما بين القوم በህዝቦች መካከልና وبين أن ينظروا إلى ربهم ጌታቸውን በሚመለከቱበት መካከል ይዝናል ምንም የለም ኢላ ቢንጂ ሪዳኡ الكبرياء ይዝናል የኪብሪያ የአላህ የኩራቱ ምንድን ግርዶሽ ቢሆን እንጂ على وجه ፊቱ ላይ ያለው في جنة عدن ግልጽ ነው አይደለም ይህን ይያለን እዚህ على وجه ምን እንበለው رداء الكبرياء على وجه ይያል ምን እንበለው وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه ምን እንበለው እዚህ ጋር وجه አይደለም እንበል من እንበለው ዘበታ ኒዕማ እንበለው لا إله إلا الله وثبت سرقوا عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كما لفتن عليه الصلاة والسلام سرقوا أنه كان يقول في دعائه بصلوتاتشو بلو دميلو وأسألك لذة النظر إلى وجهك يزنار له ودفته يمتاك ميتان ألمنها له بلو أسألك ألمنها له لذة النظر የይታን መጣቀሚያ እርካታ የይታን እርካታ ኢላ ወጅ ፊትስ ያላህ ፊት በማየት እርካታን ለምናል ፊትና ሳይ ይሄን ዱዓ ተመልከቱ ለዘለው ስለዚህ አላህ ፊት የለውም እንበል በሐዲስ በቁርአን ዘርፎ ፊት የለውም እንበል لا إله إلا الله وقد أسلفت اليدين فقد أجملت من يونا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نكتفي بهذا المقدار